Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulir ibadah hon ramdi. Kimat bakongsan jong ke khubor mentak stem. Pensengo Menteri Ketanat Pulia Putih ke Jela ya Menteri Ketanat Human Resource Development ke Sarkar kemi halor ki jing baka Jela kan ya kenduk lada penteri kam ya kerukom hikai bethamai. Let jurep Menteri Ketanat Penroisar ke Jela ubah hamlet doling ya ke Jakarta nyot hamarten. Bat pelat ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ikong mat siudor war Nongbri ya ke Swatch Surekshan Gramin ha ke district. Ki khubor bebenyak. Menteri Ketanat Pulia Putih ke Jela ubah ala kemen rembui ula pensengau syau Menteri Ketanat Human Resource Development ke Sarkar Pedeng Ramesh Pokhriyal Nishank hanong ba Delhi banyak keren halor kimat bayadei bat kithuk pulia ki skul bat kerukom hikai bethamai layatu ke khubor sarkar henen kesengi. Katkom ke kerwa na ke Chief Minister's Office la ong ba unishang ula pentikna ba ansakmi bat perkhat sani bha halor kite kimat balawan ra do Menteri Ketanat Pulia Putih ke Jela. Menteri rang ba ke Jela ukon rat sangma ulaya senran lang yo ba remboi ha kete ke jinglet kendo ha ke sengi balang jong katayo. Bat la ong ro ba ansapelat ya ke skim ke ba kerpang na ke benta ke jing tungkam ya kinung hikai ke ban hikai ya kikitien ha ki skul. Ula ongro ba ka jing pentri kam ya kerukom hikai ke bathamai kan wanra ya shibun ki jinglut ya ki babun ki skul ha ke Jela. Uba remboi ula kentu ya ke Sarkar kemi bakan sya ke managing committee jong ki skul bakin trikam len ba kilat ni ki kenun bei pisa ke bayarap ya ki. Uba remboi ula benrap ro bana ka daw jong ke jing duna ke jing penmang pisa na ke Sarkar kemi ke Jela ka ya kendu shibun ki jing ha ke bayadei bat ke jing pentri kam ya ka Samagra Shiksha Abhiyan. Nakalyang unishang ula ong bakatanat jong u kanya le kat bala banpet benya ahlor kiti kijing kerpat jong utai menteri. Menteri Ketanat ki kampen Roysor uba Hamlet Doling rengkat bat kiwei ki he Ketanat henen kesengi kilalet banjurip ya ka Jakarta nyot hamarten ke badan hamaulai mauyong banpet ya ke jinglong jingman jongka ha ka bayadei bat ke jing ut jong kinong syong shnong ketika than ya ke jing sma utung ka bami na ke te ke Jakarta nyot. Habaya keren bat kilat patai kubor hadien jong ketika jing jurip uba Hamlet Doling layatu badang shen ki dekat jong ka maulai taun Darbar lengkot bat ringkat bat UMDC ke maulai ba te bor patau kilawan banyak kendo ya halor ke jing ut jong kipat ba ke jing sma ke bambi na marten ula ongro ba ke jing nangjur jong ke jing sma ka dei na ka daw jong ke jing tua jong ke kendro jong ke jaka penlang ki nyun utai menteri ula ya thuru ba ke jing shna thamai ki te ki kendro kala sedang bat ke jing shna ki jaka penlang nyot ke bathamai ha marten ru kadang ya shakmat bat la banrap ru bakin sawan poi sa artli ki kor ki ban yarap hak ban pen prai ki jabo. Shushu uba Hamlet ula pentip sya ba ula khot sakot bat ki kejing yalang bat ki he Ketanat Planning and Finance Department ban penmang pisa na kebenta ka wei ke projek ka ba ke Sarkar Jela ka temu ban pentrikam na kebenta ka Jakarta nyot hamarten. Ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ikong mat siudor war Nongbri henen kesengi ila pelat ya ka Swatch Surekshan Gramin ha ka district. Kajing temu jong kani ke program kalong ban bishar ki kerdan jong ki Jela bat ki district ha ka bayadei bat kajing pentrikam ya ka Swachh Bharat Mission. Kani ke program kan bishar ru ke da kajing let jongo ya kajing ku jing suba jong ki Jakarta ba. Haba ajing kren ha ka te kajing yalang ikong mat siudor ila ong ba kinong syong ke Jela ki di bendan ya kajing tip syapang ka app bat ka deiru ke kamram jong ke bor district ban pet ya ba kinong syong kini syim benta ha ka te ke program da ka bakin pen pau ya kajing sengo ki jong ki. Ikong Nongbri la ong ru ba ke dei ban penyar bat pensyat pat ba ru ikijing temu jong kani ke program khamtam sykitan nong kendong. Kajing let lum jing tep hapo ke ke program kala sedang bat kanyai peteng haduk arpusan terik unai lur pada ke kusnam Swachh Bharat Swachh Survekshan Gramin arajar khat khandai unsa ai ka arterik ursau. Menteri rang ba do kari Narendra Modi unsami ulami henden kesengi nakari nak benta ke jinglet jungo jong u ya kari France, United Arab Emirates bat kari Bahrain. Umodi ulet yo kejat ningkong ya kari France ha ka ba unlet ya kendo yo Presiden kari France Emmanuel Macron ha kanong ba Paris bat unsepen long ro ya kejing yakren halor ki kam phai pateng ki kam pentrim ki kam boarding ki kam yadari bat kiwei. Unselet banyak kendo ro yo menteri rang ba do kari France Edward Charles Philippe
Umodi sa ajing krenro ka jingalang jong kinong India ka ban penlong ha UNESCO headquarter ha Paris but unsa plero e ka jing pensa jingken mau kinong India ki baladu no e ka jing im jongki ha ka jing ptei jong ka ling sun jong ka Air India ha usnem khat khandai sanpo bat khat khandai spa an ri phun rio kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ka district Life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI, along with government employees, now listed companies employees, and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Nginipting dia ya kubor hakan ikastam. Ka District Disaster Management Authority rangkat ka jingis nok tilang bat ka Civil Defence ka North Garo Hills District hanen ka sngi ka penlong ya ka mock drill ha resubel para halor ka benta jong ki borshnong ha kitan sar ha ka bayade bat ka jing ajing arab ha badan kinu kinu ki jing ja khamtam ke bade na ki bor mariang. Ha ka jing ajing kren jong UCBC Sadhu Deputy Commissioner balong ru u Chairman jong ka DDMA ula ong ba ka jingpen I ya ka te ka mock drill ha ki school kalong ba ki khanna kin tip shapang ki lat ai jing yada ba ya ki rukom kumnu banle ha badan kum ki te ki jing ja ha ka ba ki khanna school ki la banishim bentalang kum kinong ai jing yarap ki baning kong e ula ong ru ba ka de ban kan thup lang ha ka thup puli ki khanna e ka phang halor ka disaster management bat ki jingpen khre lupa khnang ba kin yar ki jing tip bat kin nang banle kumnu ha badan ki jing ja ki basendan Usadhu la banrap ru ba iwei pa iwei ki de bantip shapang ki jingpan kre lepa khanang banlat ni ki jingyap bat ki jingjulor babun. Deputy Commissioner ka Southwest Garo Hills District Ram Kumar S ha ka jingyalang bat ki he katanat puli puthi bat kinong tre jong ka sarva shiksha abhiyan jong ka district henin ka sngi ki lapet bnya halor ka jinglong jingman jong ka puli puthi kumju ro ya ki rukam tre kam bat ki jingle bha jong ki khana school ha ki jing puli jong ki hakal leng ka district Kani ka jingyalang kalong shibenta jong ka jingpet bnya jong Deputy Commissioner ya ki jing pentre kam ya ki scheme bat ki project lengba ki tanat baper hapo ka district kabala jupen long shi sin shi benai dak ba penbot pat da ka jinglet jurep ya ki da ka jing sungkya ka jing penbha ka jing le bha jong ki khana school ha ka district kate ki jingyalang kala de penpet bnya ro ya ka jing ya chaprang bat ka jing tre kam jong ki coaching center ki bala bu ha ka leng ka district na ka benta ki khana class 10 ya ka bala seng hapo ka jing sedang jong Deputy Commissioner na ka benta ka jing le bha jong ki khana school ha ka exam SSLC UDC ula batharu shakinong tre jong ka SSA bakin a ya ki spotli ki school ha ka district ki baduna e ka jing le bha jong ki khana school ha ka te jing yalang lai karen ru halor ka jing pentre kam ya ka midday meal ka jing tumu ben pentre kam ya ka Eklavya Model Residential School na lor ki wei Kakanhun jong ka Anti-Narcotic Task Force ringkat ka jing tre lang bat ka Kliriat Police Station hapo ka jing yalam jong Superintendent of Police Vivekanand Singh IPS kilayo ban kurup yo drug heroin shispa arpulai pen nyo pulai gram bat sauspa ml ukodin na uwei ubreu hakli rian ya utai ubreu latip kerteng kum usaharul Islam Laskar apu pras nem karta ubade na silchar kaba udang shong da kawei ka bus night super ka balet Guwahati Ya Laskar uladan lang bat uwei ubreu balatip kerteng ku Maman Ahmed Laskar bat lakem lang yakini baro arngun bat lapen ngat yaki hapo ka section prasi arpuwei B arspa arkundai NDPS bat kajing toket yaki kadang ya syakman Lanang penbun syusyo ikibor pahara ha Assam haswa kajing penmi ya ka NRC ka bakhaddu. Katelong kubor sarkar kalay tu balanang penbun ikibor pahara kanang bandami kinu gijing klumar bat ka sarkar kalade ban pet binaru bakinu kijaka ki bahab ban penbun ikipulit pahara. Ya ka NRC ka bakhaddu an sa penmi ya kalay puwe tarik menta ubnay.
Menteri Rangba ke Jelau Sarbananda Sunawal un sepenlong ke jingalang bat baro ke Deputy Commissioner bat ke Superintendent of Police lasai ke benta ke sengi ha Guwahati ha kabayade bat ke NRC. Usunawal ulak kemi lentiru bag jing penakre nakalian ke board district